Okay, rugite nga ro din mga kasin, itata na sa papay ta masapak tuwet nagagibos. Ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Yolanda iti Ilocos Norte nga napaulwan. Lakay Abalo. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam ay Yolanda. Dear Kasin. Sagbay man nga inak iburay ti pakasarita ak kasin yung nga pagkidawak ti balakad kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di tanemar si studio nang runa keng ka nga timon dahito nga programa. Kastapay nga kablawak dagiti padak nga dumdumngeg nang runa ka dagiti agkakalaing nga mangted balakad nga viewers. Nakaaramid idin itinadagse na basol wenno dakkalabidot ti asawak idi taliniputan nak. Ang pinakawan ko, impagpagapuk kini Anthony, nakakaisuna nga anak mi. Yan ga po tayo patpatig ko unay-unay ni Alex nga asawa kasinyong. Yan pacheck nga adanam naman nga agbaliw ket saan nanton nga uliten ti pananglipot na kanya kalpasan nga naduktalak dedi damo nga panakailawan na ken panagbabae na. Ngayon nagbiddo takasin yung takalpasan lang ti sumagmamano na bulan. Inaramid namanen nga sabali man nga babain ti chiniks na. Pinakawan ko manen kasin yung tanagkari nga di nanto aramidenen wenno di nanto ulitenen ket kunak maudi nga gundaway mo daytan Alex. Tano aramiden pay. Panawandakan iti anak ta, iti anak mi. Inikak nga rod ti maudi a gundaway ni Alex kasin yung kaasin na po Diyos naglabas ti sumagmamano nga tawen nga awan mo tinakaydamdamagak nga aramid na. Ada siguro aramid na ngem saan ko nga naduktalan. Tanalaing siguro ti panang nalaing siguro ti panang limit na ti amin nga aramid na. Agbasbasa idin iti high school ni Anthony nga anak mi kasin. Idi ta inulit na manen tinagbabae ni Alex. Apay pa naman ang katrabrabiin ha, Alex. Adala mapanak dita, adala naskin nga si Kaswek. Di baga makit ingkay si babaim. Nga babae nga bagbagam, saan kan nga agulbod? Saan kan nga aglibak? Ada ti nakakita king kan nga nagibaga kanyak. Ada ka numanan babaim, ayop ka. Til ada bagbagam, ada iya babae. Awan ti pamanagnig mo. No ibagbagalat sa bali nga tao, pamirperdi dalaing dagijay. Naskin ka di nga. Urayan pa lang nga da pamanagnig ko. Isarding mo ko madaitan. Ano ba doktala ka mismo nga daaramid mo nga talaga? Ngalipliputan nakmanin Alex. Panawan da ka. Hindi pumano ka. Itugot ko ni Anthony. Itugot mo. Anya. No kasta pudno nga da babaeng makauma ka. Kalayo kalakas tan tunggal rumwarak. Damagem mo sa dinong papanak. Kasla akla balod dito eh. Kadrumping na laing nga damagem at asawa ka nga ron. Apay nga di mo kahit nga bagakanya. Di mo kahit nga maamuak no sa dinno ti papapanam. Talaga kit di nga di babaem di papanam. Wenen! Wen! Iso di papanak! Oh! Anya! Narinig kan! Anya! Makauma ka! Saan ako kumamit nga kastoy? No saan nga kasta ti galad mo? No saan nga kasta ti ugalim? Sasak pa yun di nakabasol. Talaga, wait! Makauma ditap kang palagniw-ngiwat mo. Makauma ta pa nagrup-rupam. Papanam, Alex! 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 Ngapi nga di ka mangan, Anthony. Kayat dati siya daan, mama. Api nga di mo kayat ko ma. Marunggay manan.
Ket awan nga rudin ay bus nga ti delata. Kumakit agluto kay mo ti karne wenno anyaman dita. Awan pa'y uri itlog wenno hotdog dita rep. Awan nga rutin bati ni papang mo. Napanan kami ni papa. Apisaan nga nagawid idi rabi mama. Kinapi nga nagapa kay manen. Ay. Saan mo nga namnamain ni papam? Saan nga mang ti kwarta? Makaamoy suna. Unangim kahit ko kumamot ti agsiday ti naimas. Kasanumet mapanak agbasa. Marunggay ti sidaan. Ano sa mo na anak ko? Sakit 50 pesos la dito yung pabalon nyo kanya. Asidig ba't la ti eskwela? Magmagnakan Diyak kayat Maladawag tun mama. Kitno kayat mo nga, danto mabati ti balon mo. Tapno man ito ta balon mo. Ano usam ti magbagnan Isupit ti exercise mo. Unay mo daytan. Awan nga ti mabalin anak ko awan mo't imbati ni papam nga kwarta. Kasanurod kita dadto pa'y bayadak iji eskwela mama. Baam tayo nakto agdiskitar anak ko. Patasik to ti umutang kinilolom. Sa din nung amin tayan ni papa tayo nagdumawat king kuana. Ay saan mo nga dawatan ni papam. Tano talaga nga responsable iso na nga amaking ka. Kusa ko mga ikan na ka. Amo namat nga agbasbasa ka. Amo namat nga masapol mo iti kwarta. Amo na nga masapol mo ti allowance mo. Ngayon niya tinaramid na. Ada ka di manan babae ni papa mama. Saan mo panunutin daytan? Tigid di panunutin manak ko. Kada ta pa nagbasam. Anya man na mapaspasamak kada kami kini papam. Saan mo latan nga ikaskaso? Tapno saan nga maapektaran? Deta pa nagadal mo. Mala, mangan ano sam daytan? Tabaring no makadiskitarak. Gumatang to je palengke, ti karne. Anya ba ni Naya tinapasamak kada kayo kini Alex? Yolanda, anak ko. Tay, disigod nga aramid na atatang. Ay, ada ka di manin babae na dahi nga babaero nga asawa. Naku namon tatang. Ay, uday ba't dahi jayan? Ulo ni kami tala tumtumpu nga muna ya. Pinakawan mo lang aro di din. Inikam tinaudi agundaway na. Yung nagaramid ba't lata. Kastansa nga talaga no babaeron tatang. Awanin ti pagbaliwan na. Ay, sa bagay. Kahit di na kailamot ikan ti kwartan. Awan nga rin ti maure kong tatang. Jakmot kaya nga mapanak agpakpakaasikin ko na nga tumawat iti kwarta. Ure ni Anto nila takumantikan na. Ure saan nakikikan. Kanya kasanukay pa yung araw. Damad la isaang yo nga kaninyo. Pasit nga ro din tatang. Nagraranamay ure da kami ado ti gastaus. Magkitaag no dami dapat bati dito wallet ko. Pasensya kayong tatang. Awan namin ti sa baling namok nasit ka. Adamit utang po. Adamit ti utang mi. Nakasta malaksi diti pa nagbabae na netang Alex. Naglaing pa nga agsugal. Alala, saan mo na panunutin ni Alex? Agdiskitar ka gindi. Sumapol ka ti trabaho. Ureta na nakamatan ni Anthony nga pukaw. Nay, at tagayang 500. Dito yung wallet ka. Ano usam daytan? Dakila ba nagdayta tatang? Baan nyo tano? Inuadan to kartak, sukatak to. Saan din? Bagin mo lata daytan. Saan mo na panunutin na sukatan dayta? Igatang mo, iti kanan nyo, iti apukaw. Tapos saan nga mabisinan? Medya kilo lang, mare. Ay, medya lang? Uwen, duduwa kami madlaki ni Anthony. Ken may isa, ure isuntulatan natin mang sida amin daytan. Nasana yan naruamak matan ngagsida iti natin. Abay, sa dinotayan ni Alex nga asawam. Awan manin Diyak mo.
Manon nga aldaw nga tinagawid. Adda siguro iti babae na. Ay! Inaramid manin ayan ni paring Alex, day di aramid na. Uwin nga rod mare. Unay mutten. Di na kaila panunutan na pamilyanan. Abusta, nagrigat lang ti panagbiag yon. Maaramid na pa iti agbabae. Kapay di na kaikan di kwarta aya. Saan nga ron? Naskan ngayon ka dumawat para iti anak yo. Kan adda karbingam, tasika ti asawa na. Jackpot nga ron kahit nga mapanagpakpaka asigin ko na. Ken saan kumat amuno sa tinot pagiyanan na. Tamag ko kat awang kanumat ije. Awang kanumat ije family house da. Ay na. Good. Barang mo makaamiris tumad lang tagsublin tumad lang kada kayo. Kita sarding nan, day tangaramid na. Saan ako namang namnama, Maring Nelia. Kasla namin pinsan pekit din nga napukaw ti panagayat ko keng kuana. Tanaudi day din nga gundawan nga inted ko keng kuana. Tapno ang balbaliw ko ma. Tapno idyan nanti aramid na. Ngam inaramid na matlat ka. Pamaniknek. Nga saan kami nga napatig nga pamilya na ken kuana. Iso nga anusa kon. Nga ori no sisyak laangan. Ti mangisakad ti panagbiag mi ken ni Anthony nga anak ko. Ala, anos lang day tamare. Ket sumapol ka ati tamita sa trabaho. Kasta nga talaga ti aramidik Maring Nelia. Ang tila problema. Manulaeng mo ti amo. Tilaeng mo agtagibalay. Ay baam ta kasaritak to ni Lakay Siano. Agsapsapol sa tikadkadwa na balay da. Ni Lakay Siano? Wan. Ni Lakay Siano, ije daya. Adadak ka balay na. Nga adda di abroad, di kiti anak nan. Ni Lakay Siano nga balo. Ay, agsapsapol iti kadkadwa na, kunam? Wan, ang imiso na lang ta stay in. Kaya't mo katit stay in. Mayat lang tamad Uray ta damot ni tatang nga mangkita kini Anthony. Mala sige arod. Padamagang kanto arod. No saan pa nga nakaalan Lakay Siano, tawagang kanto. Taing kanto agaplay ken kuana mismo. Maring Yolanda. Nalpas mo ti assignment mon. Anthony. Saan pa mama? Apay nga itay ka pa lang kasla na kami rugrug nga. Kasla na parikot mo. Kasanumet. Nagkita kami kini Papa Itay. Anya? Kahit, anya ti kunana. Pinadas ko ti dimawat iti kwarta keng kuana. Ang imawan na pulos tinted na kanyak. Bad trip. Saan mo ngamin nga namnamain ni Papa mo? Taadan sa bali nga gasgastusan na. Adan sa bali nga suportaran na. Uray pa Di na ako mamatlipatin di responsibilidad na kanya nga anak na. Talaga kasi ito ugali ni Papa mo. Gapo siguro tadakkel kan. Gapo siguro gapo siguro na nagsina kami. Linipat na matin ti responsibilidad na king ka. Ori si kalata ko man. Ori saan lata ko makanyakon. Apay ngamin nakastoy. Apay ngamin nagbabait may langot ni Papa. Malaki ti, mangangkan. Tag-assignment kan to, sakbay ka maturog. Sana mabalin nga di mo ilipas ti assignment mo. Ala, naimas ti sidaan anak ko. Awan ti rason mo nga di mangan. When mama. Talaga ka din nga di kayag sublain kini Alex. Nabayagan nga saan nga nagawid ije balay mi, tatang. Talaga ka din nga nakitin na iti babae na. Day tama ti damag ko, tatang.
Isungan anusan na kami pelain ken ni Anthony dito'y balayo, dito'y balay. Ay, awan da nag-anak ka, oh. Nanusan nyo lang nga tabasit ba't ti balay tayo. Sana bali tatang. Ta iti mabita panawen. Ninto lang Anthony tagyan dito eh. Ha? Adya. Adya ti kahit bosawan. Apay sa dino ti papanam Yolanda. Baring nadagasat ko tatang. Inak agaplay kinila kay Siano nga balo. Di Jedaya. Lakay Siano? Wen. Apay. Agaplay ka nga niya. Nga kadkadwana tatang. Masapol na kano ti kadkadwana. Tamo mat. May sana kano dya balay da. Timbalaw kano mat dati sigod nga kadkadwana. Ay, kastaya. Alakit na saya ata. Uri taas sidigman lang tatang. Nadagundaway ko. Agawid-awid ag dito eh. Ngim, ti kano kayat nila kay Siano. Stay in ti kadkadwana. Agkabaw siguro na. Kaya't na siguro nga ada mga sikasuking kwa na itirabi eh. Ala, ano sa manak ko nukasta? At least sakit at dati pagsapulam. At dati panggidam. Uwan nga rin tatang. Nukumala nga sa anak nga. Sa anak astoy ti kasasaad ko. Agtrabaho ako kumapay anak ko. Ang nakapsutag mo tayo. Saan ang tatang? Umanayin nga pakikit-kita yun ni Anthony. Nang runakit ni. Agad adal pa ilang iti high school. Ay, ala. Sapay ko mga rod anak ko. Tamaawat ka akad-kadwa nila kay Siano. Kasapay ko ma. Napintas to. Ti panagyan mo. Kinkwana. Sapay ko matatang. Araramidik ti amin. Araramidik amin di kito eh. Para kini Anthony. Nga saan ako namang namnama pa iti amana. Naimbag nga bigat yo, Tata Siano. Ay, naimbag nga bigat mo, Mat. Yolanda. Si Kamamod Gayam nga anak ni Delpen. Uwan tata. Ay, nabayag gaminin nga di ka nakitkita. Ada asawa mo. Ada anak mo. Ada asawa hindi tata. Angin pinanawan na kami mo ton. Iti kakaisuna nga anak mi. Ay, kastaya. Ay, apay, mait. Ay, pasinsyakan ano salud-sudak. Nasken laeng nga maamwak, mait. Ti kasasaad ti biyag, ti agbalinto nga kadkadwak dito'y balay. Ay, okay lang, tata. Napansin mo ro tiniti sa bali nga babae. Iso nga ron nga may agaplay nga kadkadwayo dito'y. Ta saanan nga mangmangted ti kwarta kada kami. Ay, unay mo't daytan. Ay, kasi ka mamagaya maya. Apay gamin nga ata kastat klaset lalaki dito'y lubong. Nga dalang arudin asawa da, sapul da pay laeng iti sa bali. Siyak, sipod idinagden na kami kaday di asawa, saan ako natimbalyaw iti sa bali a babae. Ang imdak sanggasat, taimunan nga impulang na tibulod na abiyag kinahapo Diyos. Kat adan upat atawon nita nga baluak. Api ngamin nga awan ti kadwayo dito'y tata. Ay, dagiti anak ko, pasig adadan siya abroad. Kat dahi tinaudi nga kadkadwak, duwada, nagsarnuda laeng mo't nga nagresign. Nadya may isa, nagsikog, sinukugan dati, yakam mo, deliver mo dito'y balay. Tingarod mo sa tata. Tay may isa, dati bakit, sumuro ka no mo, ti arthritis na. Iso nga nagsardengan nga nagtrabaho. Alakit no, kabailam lakit de nga siksika, sika pa'y laeng. Tamang halak tubot laeng ti kadwam. Ay, alawin,
Tata, no panagdalos lang tata. Apo kadakkel una iti balayo. Sana balay. Mabalinak mangayab iti kabagyan nga tumulong iti panagdalos ti balay. Ti importante, ada iti mangiluto iti kanag, ada ti mangistimar kanyak, nagruna iti panagtumar ko iti agas ka. Ay, kabailag day tata Siano. Ay nasayaan no kasta. Alagat, mabalin mong arod ti mangrugain, iti anyaman nga oras, akayat mo, anyaman nga aldaw. Ay, mabalin na ka mangrugitang aldawon tata Siano. Awmat ki ti papanak, awan ti ubrak. Ay nasayaan no kasta nga raw. Ala, mabalin mong aroden ti mangrugay, Yolanda. Ala, umay sangwenain. Ay, saan? Kababain mo tata Siano. Makiganda na kamangan kada kayo. Ay, man ano kuma. Alaw may kakit din. Tapno ada ka lang ko amangan. Nabayagan nga awan ti ka lang kong amangan. Tapno, may mas kumot ti mangan No ada ti kasarsaritak. Ay, okay lang kada kayo tata. Ano may kan? Ay, mas da ito'y lutom, Yolanda. Malagip ka. Kastoy ti panagluto day di asawak iti sinigang. Ay, alaw may kan. Taibusin ta nga dwa, day ito'y linutom. Kasta. Kastoy ka di? Usto ka di tararamidag tata? Uy, kasta. Ala, kasta ilutim pa edita. Dayta tinasakit, unay. Nga parte ti gurong ko. Ay, kastoy tata? Uy, ala, ilutim lata. Ay, kaslamot laamom ti agilot, Yolanda. Ay, saan tata? Damok laing ti agilot. Makit-kitak lang no kwa mabibuyag. Kaslamod la expert kan nga agilaw. Dati kinagpaiswan na ama kasta apo nagmayatan makapabang arti panagilot mo. Sana kas kadigiti imun una nga kadkadwag. Di da pulos mo, di da masursuro, di da maala dati kayat ko nga panagilot. Ay kastay. Wine. Malagip ko. Kasta nga kasta ti panangililot idig. Day di asawak kanyak. Kasta. Alang aron, tata. Ala, isublat mo to. Dito may sangagurong ko, Yolanda. Wow! Siksika ka dilaeng tinagdalos dito silid, Yolanda. Ay, uwin tata Siano. Saan na ka nga tinulungan dati apukok nga imay nakipagdalos? Jelaang salas ti dinalusan na. Ken ije kusina tata. Siyak tinagdalos ka dagiti silid. Ay, naurnos mambut aya. Ti pinamayam dito silid ko. Silid mi day di asawak. Nakadaldalos. Awan na pulos ti bakitam nga tapok. Ay, pinunasak amin. Kan talagang sinigurado. Nga awan na pulos ti rugit na ti silid yo, tata Siano. Makaayo ka. Nakitkitaan nung nadalos ti aglawlaw, nung nadalos ti pagyanan, ti pagtaingan. Malagip ko day di asawak. Kastoy. Ti kinaman nagdadalos na. Kastoy no agdalos iti silid may. Awan na pulos ti bakita matapaw. Nagmayat nga talaga iti
agdigos iti napintas nga pagdigusan. Maglakid din, ta mabalinak na ta nga makidigos iti banyo da Tatasyano. Sana kami nga nagdigos di balay itayen. Tagal alis tuak. Mm, naka-shower pa eh. Huh, fresh ak man eh. Nalipatag gayam ti pagsukat ak iti silid. Sana balen. At damot iti tuwalya nga nakabarabad kanya. Ay. Ay, ano ti naipid dito tuwalya. Ay, ha? Tatasyano? Ay, ay, Grika, pidutik ti tuwalya. Ay, pasensya kayong Tatasyano. Ay, awan ti anyaman na. Ay, eksakto mat nga ada kay gayam iti sangwa na kita'y naikat dati. Nakabarabad kanya katwalya. Ay, sana balay. Nakitak nga agpaisaw. Ti pakabuklam. Ang imlakaya ko. Anya ti kayo asawon, Tatasyano? Ay, awan ti anyaman na ha? Anya ti mapaspasabang kada kayo, Tatasyano? Adala malagip ko nga men. Ha? Kasla malagip ko day di asawak. Ti pagarup ko pa'y kidikit. Sikat ti isuna itay. Taagpadpada kayo, ti ubog ti bage. Idi ka banbanwagan day di asawa. Ay, basta aya. Alang inakardag sukatan, Tatasyano. Ulitek, pasensya kayo no. No aksidente nga nalabusan na kiti sangwanan nyo. Okay laang. Ni, api kasla di kayo makagaraw di tayan nyo, Tata. Api nga kasla. Agpakkapakkang kayo, Tatasyano. Ay, awan, bay anak latan. Saan na kun ngay kaskaso? Ala, ingkag sukatan, Yolanda. Agyaman na, Yolanda. Tapi naggamtikid daw ko nga. Agkalanglang tanga mga nitang rabi eh. Agyaman mo, Tata. Taurin no, katulong daklaang dito ikit. Kaya't dak nga, kagidan nga mangan. Ay, saan mo nga panunutin nga katulong kalaang dito? Ang isumutag pa iso, Tata. Katulong daklaang dito eh. Adaman salud-sudeking ka, Yolanda. Anya na iti, Tata? Awan ka di nga talagang tinamnama nga agsinublian kayo iti asawam. Ha? Saan mo kumatagidaksen ti panagdamag ko? Panagkunak, Tatasyano, awanin tinamnaman na. Nukasta. Nawayakan nga makirelasyon iti sa bali. Ay, saan ko ang panpanunutin day Tatasyano? Ti panpanunutik laing ita. Kiti panangisakad ko, ti panagbiag mi iti anak ko. Ken kastamat ti panagadal na. Amok nga narigat ti agpaadal. Nagruna into nagpakuleyo ka. Jak ammo, no babae iti panagtrabahom dito eh. Kat kabailam to nga ipaay ti amin na kasapulan. Ti anak mo iti panagbasa na. Napanunot mo ka didaytan, nga banag. Pudno ti kunayo, Tatasyano. Panpanunutik pelaeng. Saan na makaanay diti matmatgadag dito eh. No agkulehyon to ni Anthony nga anak ko.
Angin makaamuditan. Baring no matauhan tumitlaang ti amana. Ket tulungan nanto ni Anthony iti panagadal na iti kolehiyo. Kasano nga rod no saan to? Ha? Kasano no saan nanto nga suportaran ti anak yo iti panagbasa na iti kolehiyo? Kayat mo ka de nga agsardeng iti panagadal ti anak mo. Ay, saan ko matata? Jacket nga maitulad kanyak ti anak ko. Nga saan nga nakaadal? Iso nga sa anak ba't nga makaalay ti napintas nga trabaho. Uray, isulaing mo ti maipamanak yan ko ana. Ti mapagturpos ko iso na iti panagadal na. Adda ko iti proposisyon ko kika. Ha? Anya? Mabaling nga, Ilocano yulatan tata. Diyak manging maawatan no, naunig nga English. Ti kayat ko asawa Yolanda. Adda ko matiijayak keng ka. Kano kayat mo? Mabalin nga makatulong wano dakkel ti maitulong na iti pamilyam nang runa iti panagadal ti anak mo. Nulaeng takayat mo. Anya? Anya ka di nga ijaya yo? Tata Shano. Amumet. Agmay-may sa ako ni tibiyag. Tapasig nga addan pamilya dagiti dua nga anak mi kaday di asawa. Kat sisyak laang ti agigyan dito, no awang ka, kat awang kat kadwakon. At damot pa'y siguro na batbati nga sumagmamano nga tawen ko dito'y rabaw ti daga. Kaya't ko kaday ta nga nabatbatin nga oras ko dito'y lubong. Kat makariknaak, itiragsak, ken ayat iti may nga asawa manen. Ha? Tata Shano? Isu nga kayat ko nga ijayakin ka. Ano kayat mo? Asawain ka. Ket ited ko amin nakasapulan ti pamilyam ng runa iti anak mo. Ken ti panagbasa na. Ha? Lakaya ko. Basit laangen ti oras ko dito'y lubong. Saan ba kasapulan dagiti anak ko? Dati nabati dito'y nga kinabak ng may. Napintas mo ti kasasaad da ijay balasyo taaw. Kadwadan ti pamilyada. Kaya't ko kumanga iti baudi nga paset ti biyag ko. Ket adda iti bakuna nga kataktakunaynay ko. Ti pangitalkak to, kadagiti amin nga sanikwak ditoy, na saan ko nga maitugot iti tanem ko. Tata Shano? No kayat mo, no bilang laeng. Agasawa ta, ket amin nga sanikwak, Yolanda. Kukwam tu idan, no awanak ton dito'y rabaw ti daga. Ha? Tata? Siyempre, no umanugot kalakid de. Saan nagton nga awagan iti tata, wenno Tata Shano. No diket, sweetheart. Sweetheart? Tadaid ta ti awag ididay di asawa kanyak. Anya, mauray ko kadiita ti sungbat mo. Wenno ikang kakadiiti, gundaway mo nga makapagpanunaw. Tata? Mabalin ka di nga. Panunutik pa ilangan na saya at detang injayam kanya. Alawan, maawatan ka. Kat sapay ko mata iti mabiita panawan kat maamwak ti sungbat mo, Yolanda.
Ay kat nagsaya atin anak ka. Tang, Uwing ko na muna. Napintas day tangadjaya ni Tata Sianaw. Ngamin, dakos to ti kunana, lakay isunan. Kun maitid na dagiti kasapulan ng runa ni Antone. Apay, agkid-kid ka ka di. hanmit kid di tatang. Ang panpanunutik laeng. No, anya ti reaction to ni Anthony. Ay kat maawatan na mo't siguro Tauray isuna kat adangura na kay ni Alex nga ama na. Tadi mo't mangbang ti kwarta, numapan dumawat. Kun may isa, dakkel ti maitulong na kingkwana. Isu nga umanugot laki ding umanugot. No, laki di kayat ni Anthony tatang. Umanugot ak nukwan. Ti jaya ni Tata Siano. Ay ginasaya ta. Di nagtungor liplipata na anak ko. Ha? Eh, no malagip mo dagiti inintid ko. Saan ko nga singirin kingkan. Basta makaambo ka tulad ta kanya ko na. Ni tatang nga talaga. Ay kito na. Ay kit. Asa na bale? Uri talakay mo day jaya yun. Awan mat siguro di namot siguro ka ba ilanin di amumlata na anak ko? Ay na ti tatang, saan ko nga pampanunutin data? Tako namat kid din ni Tata Siano. Lakay isunan. At kayat na laan. Adamang isistimar king kwana. Nga agbalin nga katakunay na itibiyag. Nga saan laan nga dati swel-swelduan na. Tay mangin parik ng tukin kwana, iti ayat. Nga iliwin na launay, tatang. Ay kate, alagad alis tumtula masursuro nga ayatin isuna. Agad nagruna, kat maipaay na amin na kasapuna man ako. Mala, nulagid di bayat ni Antone, umanugot kan, baka kit no agbaliw ti panunot, jalakay. Mailang ka siguro ta. Damo nga rabi nga agkaida ta Yolanda. Aklunek, sweetheart, Ay, mailangak pa ilaan. May ruwamak tumot siguro. ay, maawatan ka. Taurebot siya. At damot lata dati, panakailang ko Tadabayag mo tin nga awan ti kinaidag. Ti kinaado nga. Nagbalin nga kadkadwam ditoy. Siano, sweetheart. May kamanuak mo't nga nangijayaam ti kastoy. Nga agbalin nga asawam. Ha? Adya ti kahit mo asawan. May kamanuak nga nangijayaam ti kastoy nga makidin na aking kaakas asawam. Ay, sika pa'y laeng. Ha? Aman, promise. Uray matayak itan. Ha? Ay saan Ati kaya't ko asawan. Pudno ti ipagbagak ken kayo landa. Awan ti sabali nga nangijayaak ti iti kastoy. Nga agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Sika laeng. Ha? Api siya. Adumot ti kunam nga. Nagbalin nga kadkadwam ditoy. Malaksid kanyak. Uunang sika ti nakakitaak. Iti, kasla kapadpada mismo day ti asawak. Ha? Amam, di mo lata ipagbagan iti sabale. Ti anya? Ang amam Yolanda, sweetheart. Idi, aksidente nga nalabusan ka iti sangwanak. Hay? Yung palagip mo man daytan, mabainak tuloy. Ay saan ka mababaeng? Tati kinagpaiswan na. Uray idi si bibiyag pailaeng day di asawak. Nabayagin nga saan nga imingar dati kukwak. Ha? Ang
ti amok ket awanen tinamnaman na nga umingar pay. Uray no kasano ti panagbibuyak iti bold awa na pulos. Ang emidi aldaw idi kanito nga nakitak ti lamu-lamu abagim iti sangwanak. Ay, mabainak. Ay, saan ka mabain? Jak ammo. Jak mailadawan. Day dinarignag. Taapaman nga nakita ti pakabuklam Yolanda sweetheart. Nagbiag tinabayag amat maturog ariknag. Ha? Kas ita nga agkaidata. Kas lamilagro kunak. Taapay. Tanakatakdermanan tay sarrokod. Ha? Ay, unyag peso Lakay ka ng umingar pay. Si kalaeng tinakapaingar, sweetheart. Ay, Agam jak siguron kabailan. tiyan niya. Nga siyak ati rumabaw. Ay. Ti kayat mo sa one shakti rumabaw. Kuma, no saan mo nga dakkel nga. Ay, okay lang. Ay, talaga nga, damo nga rabi Adan mapasama ka data? Ay, kit gundawayan ta kumayolanda, sweetheart. Tamangan no, adan to, aldaw nga din to numingar tayo taoy. Nakaturog nga tamutan, ijay silid na ni Anthony, ijay baba. Kan may sadakkel da iti balay. Adayo tamot kid ijay silid na. Saan na tamot siguro nga mangan? No bilang laan, tamabaing ka. Ay, saan ako't kiti nga mabain? When no makonsensya ka kade. Anya ko mati pa kakonsensya ni Alex? Ay na. No isuna, agragragsak iti kabit na, iti babae na, iti nangisukatan na kada kami kin Anthony. Ape kidi nga sa anak agragsak. Pudno ti kunam. Uray no lakaya kon. Basta laki di umingar day taoy. Maparagsak kamot siguro. Yolanda, sweetheart. Ala iso umay kan. Rumabaw kan. Alaga ka nga rin. Hindi punta ti silaw mabainak. Adya ti kabain mo. Nakitak mo ti pakabuklamon. Sa bagay. May ruwamak tumat siguro. Ala, umay kang arudan. Sweetheart. Na yun. Ijak man maawatan. Nakatakder madlatan. Nang runan numatmatmatak. Day tadwa nga papayam, Yolanda, sweetheart. Ay, nabayag nga minan. Ngajak nakakita iti kastoy nga barukong. Taday di asawa kat saan na kastoy. Kasla tabungaw nga agpaisaw, dati kukwam, dati barukong mau, ngam tinagbukol nga tabungaw. Day di asawag, kasla tabungaw nga, ti agatid daw. ay. Una ta, may samot ti anak ko sa, Nagmayat ti hubog, ti barukong mau. Mabalin nga. Mabalin ka di nga. Apru-aprusak. Yolanda, sweetheart. Ay kat, mabalin Yan tagay agasawa tamutin. Ay. Oh, apay. Ad-adaman ng diingar na. Ay,
nariknak nga ron. Nariknak. Nga, lalo pa nga imingar kan rimugso. Bayat nga, nakauso ko kan, adan iti unig ko, iti kaunggat. Alang arudan, Yolanda sweetheart. Iparik naman ng kanyak. Wano iparik nam kanyak tinabayagan nga jak narik na nga ragsak. Sige. Sige nga ron. Siya no, sweetheart. Yolanda. Awang magayam ti Duma na. Anya. Awang magayam ti Duma na kunag, sweetheart. Anya ti awan Duma na. Awang magayam Duma na. Ti armas ti lalaki. Nga kabanbanwagan na. Kin ti lalaki. Nakaskin ka nga lakayan. Kasla na yung imas pa yung... Anya... Uy, Shano, okay ka lang? Okay aklaan. Ni Apay, naking ma'am. Da kagaya man, Anthony, anak ko. Gumusta ti panagadal mo? Hoy, kasarsalita ka. Anthony. Bad trip, mama. Anya? Anya ti bad trip? Apay? Anya ti napasamak? Ada ka di napasamak ama di eskwela yo? Saan, mama? Kinapi ka naladaw ka? Ningarod papa. Ha? Ni papa? Nagkita kayo? May nagsinundo di eskwela. Sanak inawis nga nagmerienda. Baka na nga mailiw kanya. Iso nga si Murutak. Ket? Api nga na bad trip ka. Api nga na kamisuot ka si Mangpet. Kasanumot ngamin, mama. Tamok no mailiw nga agpaiso ni papa. Tagayam. Dinawatan nak iti kwarta. Anya? Saan mo kumangainig kan Nangadumot ngamin nga sa una. Baga na nga, agpa-check up ka no, tada sakit na. Dati allowance ko nga inted ni Tito Shano. Inala na amin ni G-Wallet ko. Kitabi kami ngayon palubos mo. Kitabi mo. Tiamok no masitlat alain na, nala namot amin. Kit mano day jay. Nasurok pa nga 3,000 day jay. Ni 3,000. Saan na balin? Bayam ta kasalitak to isuna. Okay lang mo't kid di Tabak nang mo't ni Tito Shano. Sukatan ng tulatan. Ang iminton maminsan. Jakton ikikan ni Papa. Sweetik isuna. O hindi ka lang mabain? Ha? Anak mo pa'y mismo't pagdawatam iti kwartam? Apay, awan ka din ti kwartam nga pag nga ited mo iti chicks mo, iti babaem? Sigamit. Apay, dakilaw ni Aya dinawat ko keng kuana. Kun may isa, uriso katak to. Naira na lang amin nga awan trabaho kita. Hindi takit, awan trabaho mitan, awan makarkwartam. Karmam daytan, Alex. Ado pa lang nga sao. Mangted ka manggid Amok nga baknang tinasawam. Anya? Nagpuskol matirupa mo nga dumawat kanya? Kalpasan ti amin naramid mo? Ti palang baybay-am kada kami nga agina? Isumot ti nagmaymayatan na ti biyag mo, saan ka di? No sa anak nga nagbabae, ken saan ta nga nagsina, saan ka ko mga nakaasawa iti baknang? Iso nga, ikanagmanggid Tadakkel ti naaramidak. No apay nga kasat, gasat mo ita. No apay nga kasta ti biyagyo nga agina ita. Anya? Kasnasak pa'y tinakautang kengkan. Talaga, mat. Saan ka di? Nga siyak tiga po na no ape nga. Napang ka nagtrabaho yan ni Lakay Shano. Nga balo. Balo ko nakidi Tagasawa kay matan. Manulaang mat. Manulaang mat siguro kengkuan na 5,000 nga dawatan.
Ala na, adala ngamin pampanunutek nga rugyak nga negosyo. Medyo nalugi di jay rinugyak ini. Ay ta, nagpuskol nga talaga ti Rupam. Huh? Kilabay. Agasawa tabot, saan ka di? Si kakasarta Yolanda, tandaan day ta. Oh, nagsao ka? Apay, ammum ka di dayta nga banag? Pinanunot mo ka di dayta? Idi simurot ka iti babaim? Idi liniputan na kiti namin adu nga daras? Pinanunot mo ka di nga si kakasarta? Ha? Ha, Alex? Adupay lang nga sa kanak to, magdad ka to. Sana bale? Ano lagi di agbalay gita nga negosyo, sa anak to nga dumawat king ka. Awa na pulos ti mauray mo kanya. Uray agpapaano ka, Alex. Ken tandaan nam dito, pangpangtaan ka. Padasim pa nga dawatan iti kwarta ni Anthony. Makaramang ka kanya. Ipapulis ka. Ha? Api ko ma. Anya ko matbason ko. Panagtakaw dayta. Pinilit mo laing ti anak ta nga mang ti kwarta king ka. Ha? Tandaan nam ti saok, Alex. Ay, adamot karbingak. Tandaan na mag-asawa ta. Iso nga nung dinak ikan. Talaga nga. Kulit-kulit agto ni Anthony. Wano saan siga. Mabalin sabi kiti may jaya. Tadirektan ton nga nila kay Siano ti pagdawatak. Anya? Saan mo nga ramidin dayta? Saan ka mang riribok iti biyag me? Alex! Nabayagan nga ana. Nabayagan nga binibayang ka iti dayta nga aramid mo. Saan kayo nga riniribok ka dayta nga babaim? Sakit si ka? Riribokin na kami kini Siano? Nagbasit lang nga banag mo tinaw-dawati king ka. Basit lang agad dayta. Isong di mo kayat ti mariribok. No, di mo kayat nga umayag ijay balay ni Siano. Ikanak ti pagpunak. Anya? Talaga nga blackmailin nakpay? Agpangtaka pay? Panawang ka malaing. Basta tandaan di baga. Di mo itad DJ. Umayag to mga baga kanila kay Siano. Ay, mabisit ka talaga. Nagpuskol nga talaga. Trupa na dayta nga tao. Saan na mabalin? Siano, sweetheart? Alabay amlatan. Basit lang agatad day tabat. When angim no... Once no inik ka mo ni Alex, marwam ton, abuswen nan ton. Ay, saan ka di ngayon bagana nga? Saan nanton ulitin ti dumawat? No lakid di patgam tikid daw na. Kuna na lang day jay. Kuna na lang day jay. Ngim no inikam isunan. Tuloy-tuloy to daytan. Amok ti ugali day nga tao. Siya no, sweetheart. Iso nga saan ka nga mangmangtad? Ay, kasano nga road. Kat umay na tamad guluhan dito'y balay. Baam ta, kasaritak to digiti opisyalis ti barangay. Tay reklamok isuna. Nunaskan nga ipablatter ko isuna. Aramida. Tamadi day ta aramidin na. Trespassing, wano saan ka pananggulo. Ay, jak ko ba kayat ti gulo? Ati kayat ko na ulimag ti biyag. Kinamong sweetheart. Kayat ko kuma na awan to ti pagparikutantan. Basit lang nga orasan ti kaadak ni ti lubong. Kasano nga roden no agnanayon ton nga riribukin na taday nga Alex. Iso nga rod, nga saan mong ikanisuna, taba ka mairuwam kat kanayunin nanto ti umay. Kastaya. Well, alakit numang umay mangriribok, ipapulis ko isuna. Kan saan ka mabuting kengkwana? Uri no babayak, babae ti kinataok. Nunaskan kat kabailak nga dangran isuna. Ay, isaan ko mayulanda, sweetheart? No kaano met nga makariknak itiragsak ken ayat ken niya Siano nga sweetheart ko kasinyong isumit ti panagpangpangta
ni Alex kada kami. Nasaan na kami kano nga pagtalnaan aging nga saan mi nga ited dati kid dawin na nga kwarta. Ngem amamok ni Alex. Amamok lao na isuna. Sigurado nga once nga inikan min ket mairwam ton awan na agsubli-sublin ton. Anya ti kasasayaatan nga ramidek kasinyong tapno no saan ton nga manggulgulupay ni Alex. Anya ti aramiden mi kanisyano tapno na ti kasta ket natal na ti panagden nami akasagasawa. Anya ti kasasayaatan nga aramidek tapno saan nga maapektaran ti panagadal ni Anthony nga saan nga manggulo ti amana. Ado dagiti mangburburibur iti panunot ken riknak kasinyong iso nga nagtagli nagtik programam dabaring no makadawatak iti napintas nga balakad manipod ka dagiti agkakalaing nga mangted balakad a viewers mo. Dahiti nga ron ti pakabuklan ti surat ko katagyaman ti anos ken laing mga nangted biag. Sabi ko makit na kay batit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag dahiti nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y naragsak kuman, ngem agparikot metman ni napagayam mo, Yolanda, iti Ilocos Norte.